Shankar the Burma abang jaglo cini thani cini Buddha the Burma tomo cini je Burma thani tai tini cini aro Tanzania yak kubagra Tanzania yak wo yak mandura di Thailand cini tako Bisram the Burma ande yak sia sujak bo Vice President Atisani Central Committee ni ngai phajak IPFT mathani ini tirpa mata sempal khai khatam thogoi bono chumtini khabar khubal khai sempal khai bono lam sugo chin mathao bo bubagra je thancha nai mani uito tongmani bisingo botini phaikya tamun humba hani bubagra hani male bubagra au bubagra na soi jata tipa saro je naharmani je sanmani jeta mannai bubagra na sabli bubagra na makhamti bubagra na hamzamani ti bubagra ni khairmani ti te bubagra ni leadership ti aun bage ini sembelai kai khatong thoba haina hai sini takono sang sino motho lam suman bage abon bage sim jotono bono pal khai jasak suka tabu ang koi nei sini candidate godasno of as a tenda bage jotono no kolomia para opera sakra no te ani saksalai ro hambai ti sibe ya para bubagrani thamchani bisingke akana se kogrok sanamu sunya tini ani modo bisi hamya haipano ini ni sini thamchani mario jesno lit klai kamero sini candidate of sini borong guna umasangkor sini borong cinta gones joto hangke ang tini tam ni bagi phaikya obno kisa sawan tam ni bagi phaikya hangke ang IPF tino first join khaini kan 2013 ni Agust mas ni bisingo ang join khayo hangke besike cost khla phaikya IPF tino besa pushma hangke positive phaikya phiaba ini Mongolbar khana usakangai roiban dini je gotna a roibar bisram monjo bazar IPF ti BJP jotun tha kahangkok engthung jotun thun kahangkok rajyo boju edisi jotun thunga kahangkok haibano dob khani samung tanga thamtani le bahake जों साबोनि बागै तिप्रालेन मासान तिप्रासा बुकुं बारानो फियकनान बागै तिप्रालेन मासान हाके चिनि IPF दिवा आं प्रमै मानलिया आं IPF दिनि कुनो लिडार नां हामिया साया हायपन आं मोजां जागलिया बिस्रां मन्द बाजाराव IPF दि BJP जोट IPF दि BJP जोट प्रार्थीनो जयमा खैनाय नायनाय बिस्रां मन्द बाजार रेलि खालायनाय दं के बेलाय दुखुना आरो आं दुखुना खा थांनि थेया आहा तावला हायनि थांगा आगे तो सराय सराय तिब्रासानि बागने तिब्रालेन मासान हाके तिब्रालेननि शब्दसे करिखा जागो आं तिब्रालेन फालैजाव पाइजाव अको कांसाया हाके नुखना जतन सोशल मीडिया रबो पत्र पत्रिका रबो नुबाय खना चिनि ताबुकनि कैबिनेट मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर रत्नलाल नाथ ताम हनै विधानसभा अधिवेशनाव बारसे चिरि खगै दंबा अम बेलाय नवा नामा सिंसाते किरि मा सिंसा बागे जों तिब्रालेन तुबै माननाय बागे जों ग्रेटर तिब्रालेन सुनामै माननाय अमनि बागे से याकि सालायबानि जाराव ताबा हानि याकि कासिलाय दबाय बाकेलनाय आं कुनु तिब्रासा कुनु लिडार उन्थुं CPM उन्थुं BJP उन्थुं कांग्रेस उन्थुं IPF उन्थुं INP दे आंगाम है कुनु पॉलिटिकल लिडार अमने चिन तिब्रासा रखना आं कुनु हामिया सानानि मुसुंगिया तामखा आं कायसा जत्तनि नंगुबु कुबिनो तिब्रासानि दंखागा आं कायसा बंनो कयो बंनो आं पॉलिटिकल कसा कुफुर कसम दंनायनो हायपानो जोंबाय जों अबे चिनि सेबले एदिसिद जोंगर तामनि बागै जोंबाय जों बुलायना नांखाबा बुलायनाय राजनीतिक नो कुसुक साखाति साइक्लानि मिया पार्टीनो एकर आं किसा कप किसावै सानानि मुसुंगा 2009 नि सिम IPF दिसङै फैयो
आगे IPF ni borok no CPM ni borok bu ni राजनीति bu khang gabo राजनीति ni negative point sini khango abum bagen apti walai mong tang thung haka baksa khani mano ani opnes midrok no nuginai baksa ke tau sin ti prasha je social media ro Facebook WhatsApp thuni tondra bungi baksa ke tamang ga sei mosok falto gada ama haimang no khainai hangkai obo hajing lai tong hangkai ini ang khoroksan bisram khoroksa kari hangkai kena sarabar ro bukung bara kaya hangkai nang bono tini falto bono sei bono mosok hai mai tong hangkai bahake semua tiprasa sabda manna te kaisa ke tabuk sabno sen poito sanai hangkai ini rotnal na bidan sabha dibesan jiri khogi tongase chini tiprasa ni MLA ro মন্ত্রী এমএলএ সহ বিজনা তো দমলে খরক সাবনো অপোজ খাইনে গ্রে প্রতিবাদ খাইনে গ্রে अंथों बीजेपी अंथों सीपीएम अंथों आईपीएफ दी चिनी त्रिपुरा सरकनी बिजना तो दमले मंत्री एमएलए क्या बोलना प्रतिबाद खलाया और बेलाय के न खाखाम अंगे बुफ्रु त्रिपुरा लेन मान लाइने आय त्रिपुरा लेन तो मो बाजारनि पाइतु जाना या मो जों जबा नमा खाइने गावबनि बागै ननाम थाना कबोगो वालाई पुलाई रो टांग लाइदि कसा कुफर राजनीति गाबो जतन पाया बाक्सा पाइने बाक्सा चेन्नाई अबनि बागै नाम हेरो टांग लाइथें बुलाई तलाय राजनीति गाबा हामिया जोंमै जों बुलाई खानगांगे रमनि ताव बिश्राम देवबर्मा आईपीएफ दिया करि ताबो बुबाग्रा नीति अंको ग्रेटर त्रिपुरा लेन हापाइया बिश्रामनो जदि न बुथारि नाय त्रिपुरा लेन मानो हमके बुथा फाइदि अबानि अंग्रो आनु बुथार खानगे त्रिपुरा लेन मानो के बुथार फाइदि दफा बाय दफा बुलाई खानगे त्रिपुरा लेन मान नाय हंगे बुलाई पन जुगु हंगे ताइगासा अहान जत त्रिपुरा राज्यनि जत त्रिपुरा सरक जत लीडर्स फाइ दंना उन्थुं गुफुर उन्थुं कसा उन्थुं कसम साहारा सार्ची ब्रै बुबा ग्रारकनि लाइफमा कटमा सायाके कटमा जे अंको बासनचे जाया हंगे तिनि चिन बुसखांनो कबि कथाखौ बासाय दंफै बुबा ग्रानो कोन पुइतो साव अबनि बगैना आंटिनि बुबा ग्रानो अंफानो फाइथा औ वासि पन बुबा ग्रानो लबि रिसिननि आंटिनि फाइफैया जाया सुगिया तंथन नाखाथों आनि थाइसा थाइनि कक्षामानि अरन पाइरेका हामबाय खरबसन तुइ फैगोन आं तो तिनि हंगांके आं हठात के सुफाइमानि एक्चुअली आं तिनि फाइनानि कक्टम मानिया 3000 जन फैगोन हंगांके जों 2-3 दिन परे हंगांके जतन रेडी नि तंजा 3000 काया फना आटाइ सरबले कानाय हाइपन almost 3000 अबहायरक दं आकनि ने एलाकानि मा नके अन्य जतन आमदलि गुलागा एलाकानि आं जे फिल खाइ दंमोन राइट नों बो परो पावा बाकी आं तो आईपीएफ दिनिया को आईपीएफ दिने एलाइड अर्गानाइजेशन छात्र संगठन आर्टिसानी आं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नो वाइस प्रेसिडेंट आय ब्लॉक आतिशानी फाइमान जानाय बिश्राम देवनो जों लामसगो आतिशानी फाइमान जानाय बिश्राम देवनो जों लामसगो आतिशानी फाइमान जानाय बिश्राम देवनो जों लामसगो